Talo kasai sunu ora tasuta mo tele ni yekasitu le teninyai no kasai sunu mablata surasa mablata komide le taba ki equity fa kele kasile haku klene lo no ke pekele kwa no away ni uweda le limate asedo no asedo lui asapo kisito no sapo kisito tilo le kisiye ni ubani tesepulo awe kwe ba kale tagi kele kasile kwera le pagderma ta anno athile no loti lo sele awe kwewe no pagde talo lima pa kwe lima fergane soma tene mi pa khitwe pulo no pa khitwe bu kasai su koro si koro pargane no payni no Jesus healed the sick no Jesus aware ni mabla master no master equatwe pasupasate phane di lo talo pakama jwa ta beta mani pagba ro tasuta ko modini etulo ba mnu ko le jwa hi pa tasuta ko moli ro pagba mara ro pagba ro tasuta na le popwe le kasa jwa pu ro paglera phai ni kasai su ne jwa mo lo no ko ho ta ro ni awe mata tatin phai lo no pagka phagwa Jesus went through Galilee teaching in their synagogue no awe severa no phai ni kasai su ne no awe lebra le no Galilee no awe tulu tolo da phe no talu ko buni no preach no awe sit de lo da no preaching a good news of the kingdom no awe sit de to da le ta tho ba ka le no ta a tho le ywa bo mu agi klu le ta le agi ti pha de ra no and healing every disease no penny ni kasai su mabla kiwara no ta kele kesile wa disease no when bakala wa super satit pha no bakwa somero baga disease sidane no tasuta satit pha glu no phane no kota khisa no phane no pala aba ta ki ekwe no pala aba no bakwa somera no glu and sickness no pagine sickness sidane metala wa soki mino no among the people no penene no kwa thwera pa kanyote pa no knew about no penny patibala knew about him spirits all over Samaria no Syria penny no tilolo Syria no pagdana spread sidane no awatala hoda lo no all over Syria Syria tikolen dorbinya pematen no do and the people brought to him all who were ill with the various disease no awani tasoki mino no do tasuta sa ti pa kele kese no awani awe ma blaki we no we ma blaki we kele pa so su do those suffering no service pain no do suffering sidane no ba ko ma ba ko na kli no le ata pagden ma no ta ba do ba thi no tasuta sa no satane do the demon no poses no the demon poses sidane phane no ta na wala lo pa ganyo aputi pa sikko phane no batiba no awe phane sikko btinya heaven no heaven Caesaris and no paralyzes and heaven no largest crown from Galilee no pani pogom phado no heaven to Galilee no do phen Decapolis Jerusalem Judea and the region across the Jordan follow him I want to tell open the Kilakase no Decapolis the crowns at Galilee the no Jerusalem no Judea no patir phane no pa overlu ta lo ga tir pa hewe no do po ro akini lo no do awe master we do awe bo blaki we ni lo le ta ne khu ta no ne pakra mo lo pamata ge minute mi le pa po ka se ki le pamata ge minute mi li le ne pakra mo ge pata do pagba ka te to ge pata do pagba pa me ma te ne no ba
ကတဲ့ကကြောပတာဒဘခိဘတိဖာမီအဘစီကတူဒါကဆာယမီအဝဲနေမနော်ပကဒူနေမပနော်ပမာယွာတာမနီပကနာပွားနော်လက်တနခုတာတော့နေမော်ရစုကီဂလိတာတော့ဆွေပွဲကောနာနေကီတမ်လူနော်